Abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi muto wa Kamanyora uri ku mupaka wa DR Congo, Uburundi n'u Rwanda mu ijoro ryo kwa kabiri nk'uko abahatuye babivuga. Kamanyora muri teritwari ya Walungu iri ku ntera kilometero 45 mu majyepfo ya Bukavu na kilometero zigera kuri 70 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ku kiyaga cya Tanganyika. Igisirikare cya FARDC ntacyo cyasubije ku busabe bw'ikinyamakuru cya BBC ku makuru ifatwa rya Kamanyora. Radio LFI ivuga ko kwa kabiri habaye imirwano hagati ya M23 n'ingabo z'u Burundi zari zikambitse Kamanyora mbere y'uko izo ngabo zisubira inyuma. Ingabo za DR Congo zavuye Bukavu n'izari ku mupaka wa Kamanyora bivuga ko hashize iminsi zarahungiye mu mujyi wa Uvira mu majyepfo. Kamanyora ni agace kari mu kibaya cya Rusizi gafite amateka y'imirwano ikomeye yahabereye mu 1964 ubwo ingabo za Armée Nationale Congolaise za Mobutu Sese Seko zatsindaga zikarangiza kwigomeka kw'inyeshyamba za Pierre Mulele. Muri uyu mujyi hari ishusho nini y'abasirikare yibutsa ayo mateka. Kamanyora yarizwe nk'umujyi wakundwaga byihariye n'uwari perezida Mobutu Sese Seko, ndetse stade nini muri DR Congo, Stade de Martyrs de la Pentecôte, ijyamo abantu barenga 80,000 icyuzura mu 1994 yiswe Stade Kamanyora. Iryo zina rihindurwa mu 1997 Mobutu akuye ku butegetsi. Uretse stade, Mobutu yari afite ubwato bunini bwe bwite yaguze mu Bubiligi yise Kamanyora, nabwo Laurent Désiré Kabila yahinduriye izina bukitwa Remera. Mobutu yari afite kandi diviziyo yihariye ya gisirikare yitwa Diviziyo Kamanyora. Abanyamateka batandukanye bavuga ko mu rugamba rwa Kamanyora mu 1964 ingabo za leta zari ziyobowe na General Major Mobutu Sese Seko ubwe wari umugaba w'ingabo za Kongo icyo gihe mbere yo gufata ubutegetsi mu 1965. Nyuma mu 1971 igihugu agihindurira izina akita Zaire. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kanda subscribe kandi no kunzogera notification bell ifungure kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Tugiye kuganira ku ifatwa ry'umujyi wa Kamanyora. Turanagaruka kandi ku ihagarikwa ry'amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Nge muri kumwe Bigstaff Abayisenga. Bahaye ikaze. Gufata Kamanyora kwa M23 nyuma y'iminsi mike ifashe Bukavu bituma benshi bavuga ko M23 irimo kumanuka isatira umujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho ku ruhembe rwo mu majyaruguru kwa kabiri havuze imirwano muri teritwari ya Rubero hagati ya M23 n'ingabo za leta nk'uko bivugwa n'igisirikare. Muri teritwari M23 bizwi ko igenzura agace ka Alimbongo kuri kilometero 50 uvuye mu mujyi muto wa Rubero Centre na hafi kilometero 100 uvuye mu mujyi wa Butembo. Ku bijyanye n'ihagarikwa ry'amasezerano ku mikoranire y'u Rwanda n'Ububiligi, bivuga ko Ububiligi bwiteguraga gukora ibyo u Rwanda rwakoze. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko iki gihugu gihagaritse ibikorwa by'ubutwererane mu iterambere n'Ububiligi. Ishinja iki gihugu gutobera u Rwanda ngo ntirugere ku nkunga y'iterambere. U Rwanda ruvuga ko Ububiligi bwafashe uruhande muri iyi ntambara muri Kongo. Rushinja iki gihugu cyahoze kirukoloneza ko iyo myifatire y'Ububiligi ibangamira umuhate w'ubuhuza bwo gushaka amahoro uri gukorwa na Afurika kandi ko bishobora gutinza inzira zo kugera ku gisubizo mu mahoro. U Rwanda rushinjwa n'ibihugu by'Iburengerazuba, ONU na leta ya Kinshasa kuba rwarohereje ingabo ibihumbi gufasha umutwe wa M23. Ibyo u Rwanda ruhakana. Ruvuga ko rwafashe ingamba gusa zo kurinda imipaka yarwo. Leta ya Kinshasa yakomeje gusaba ibihugu by'amahanga guhagarika inkunga y'amafaranga biha u Rwanda kubera ko irushinja kurenga ku masezerano mpuzamahanga yo kutavogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Ku cyemezo cy'u Rwanda, Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi, yavuze ko iki gihugu nacyo cyarimo gisubira mu masezerano y'ubufatanye gifitanye n'u Rwanda. Maxime avuga ko bashaka ko ibyo bazahagarika bizakorwa mu buryo burengera inyungu z'abaturage b'u Rwanda badakwiye kubabarira muri uko guhagarikwa. Kubera iki cyemezo cy'u Rwanda, hari impungenge ko abakozi bakoreraga ibigo n'imishinga ifashwa n'Ububiligi mu Rwanda bashobora kubura imirimo. Hari impungenge ko Annabelle,
ikigo cya leta y'Ububiligi gishyira mu bikorwa politiki y'Ububiligi y'iterambere mpuzamahanga gishobora guhagarika ibikorwa byacyo mu Rwanda. Hagati ya 2019 na 2024 iki kigo kivuga ko cyakoresheje ingengo y'imari ya miliyoni 120 z'amaero ku mishinga itandukanye mu buvuzi, ubuhinzi n'iterambere ry'imijyi mu Rwanda. Gusa umubano umaze igihe ukonje. Kuva mu myaka ya vuba aha muri intambara muri DR Congo, u Rwanda n'Ububiligi bifitanye umubano urimo igitotsi. Mu ntangiriro za 2023 u Rwanda rwagennye Ambasaderi Vincent Karega guhagararira u Rwanda mu Bubiligi. Iki gihugu cyanze kumwemera. Leta y'u Rwanda yavuze ko Ububiligi bwabikoze ku busabe bwa leta ya Kinshasa. Kuva icyo gihe u Rwanda nta ambasaderi rufite mu Bubiligi, kandi nyuma y'uko Ububiligi bwanze Ambasaderi Karega nta wundi iki gihugu kirongera kohereza. Mbere y'uko Ambasaderi Berite Versemeseni wari uhagarariye Ububiligi mu Rwanda asoza ikivi cye muri Nyakanga 2024, Ububiligi bwahaye uwo bwifuzaga ko yamusimbura. Jeune Afrique ivuga ko u Rwanda narwo rwamwanze. Muri 2023 ubwo Ububiligi bwangaga Ambasaderi w'u Rwanda, umuvugizi wa leta y'u Rwanda yaragize ati: "Birababaje kuba Ububiligi bwanze Ambasaderi Karega." Leta y'u Rwanda yavuze ko ibabajwe no kuba Vincent Karega yari yagennye nka ambasaderi mu Bubiligi yaranzwe n'iki gihugu, kandi ko icyo cyemezo atari cyiza ku mubano w'ibihugu byombi, nk'uko byatangajwe na The New Times. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro yasubiwemo n'ikinyamakuru The New Times agira ati: "Birababaje kubona leta y'Ububiligi isa nk'iyagamburujwe n'igitutu cya leta ya DRC hamwe n'icengeramatwara cyangwa se propaganda ry'imiryango n'impirimbanyi by'abahakanyi, ari nabo yahisemo gutangariza mbere icyo cyemezo." Mu butumwa bwo kuri email, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi Nicolas Fierenzi Gevayerte icyo gihe yabwiye BBC Gahuzamiryango ko igihugu cye kizabivugaho mu nzira cyangwa se channel ya diplomasi. Yaragize ati: "Ububiligi buzatanga amakuru mu nzira ya diplomasi. Ibibazo nk'ibi bikemurirwa mu nzira z'ubutegetsi. Twizeye kugirana n'u Rwanda umubano wo mu mahoro kandi wubaka." Ku itariki ya 24 Werurwe 2023, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yagennye Karega nka ambasaderi mu Bubiligi. Mu itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente, Karega wari ufite imyaka 60 muri 2023 yari yitezwe gusimbura Ambasaderi Dieudonné Sebashongore wahagarariye u Rwanda mu Bubiligi kuva mu mwaka 2020. Icyo gihe leta y'u Rwanda yashinje abagize umuryango Jean Basibele nyir'urwo rubuga rw'Abanyarwanda baba mu Bubiligi barimo n'abafite ababyeyi bahoze bakomeye mu butegetsi bw'u Rwanda mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi mu 1994 kuba bahakanyi ba jenoside, ikirego bakomeje guhakana. Jambo ivuga ko yemera ko habaye jenoside mu Rwanda mu 1994, ariko ikarwanya n'umuco wo kudahana mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari, harimo n'ibyaha ishinja leta y'u Rwanda. Uyu ni umuryango ugizwe ahanini n'abahunze leta y'u Rwanda bakoze jenoside mu 1994. Ni umuryango kandi ushyigikiye n'abapfobya jenoside cyangwa se barwanya leta y'u Rwanda. Ku mugabane w'Uburayi, Ububiligi nibwo bubamo umubare munini w'Abanyarwanda, abarenga 40,000 nk'uko biri muri raporo yo muri 2019 y'ishami rya ONU ryita ku bimukira. Karega asanzwe yarirukanwe nka ambasaderi na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mwaka 2022. Tariki ya 29 Ukwakira muri 2022, inama nkuru y'umutekano ya DR Congo yari iyobowe na Perezida Felix Tshisekedi yari ihaye Karega amasaha 48 ngabe yamaze kuva ku butaka bw'icyo gihugu. Icyo gihe DR Congo yashinje u Rwanda gukomeza kwihisha mu mutwe w'iterabwoba wa M23 mu gutera Congo, ibyo leta y'u Rwanda yahakanye. Mu kwezi k'Ukuboza muri 2022, Ububiligi bwasabye leta y'u Rwanda guhagarika ubufasha bwose ku mutwe wa M23. Uyu mutwe wahakanye gufashwa n'u Rwanda. Mbere yo kuba ambasaderi muri DR Congo, Karega yabaye ambasaderi muri Afurika y'Epfo. Karega yirukanwe muri Afurika y'Epfo muri Werurwe 2014 hamwe na bamwe mu badiplomate b'u Rwanda bari muri icyo gihugu. Ibi byose
ni ibifitanye isano n'intambara iri kubera muri Kongo. Nta gushidikanya ko ingaruka zo zizakomeza kwiyongera haba ku Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bigaruka cyane muri iki kibazo. Si ibyo gusa kandi, ahubwo n'ibindi bihugu by'ibituranye cyangwa se akarere muri rusange. Iyi ntambara izakagiraho ingaruka zikomeye. Nansoreje iyi nkuru. Ndagushimira twabanye. Kanda like ndetse na share. Wisanzure muri comment dusangire ibitekerezo. Subscribe yo nizere ko ayikanze kera. Nge mwari kumwe na Registave Abayisenga. Mugira amahoro.